make bonke labakhona endlini egameni lika Jesu. Amen. Ngiyambonga ke uNkulunkulu bazalwane lo bemuhle kokuthi aphinza siphele usuku lanamhla. Amen. Ngicela bangichithe bacela into sokumsama ke Gininza kepha ngicela ukuxolisa kuphuta kufika bazalwane khona lo la bengicale khona. Amen. But ke sibonga ukuthi tivakashi kambe akusitho tivakashi sikhuluma umthetho sikhona nalabo laba leka hamba nabo. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu bazalwane ukuthi make asiphe lesikhathi sakhe sanamuhla. Amen. Kokuthi abe khona phakathi kwethu akusiko angithini kukhulu kithi bazalwane kukumnanzi kokuthi ekhaya nivakashelwe. Amen. Uyaye athi ke make munye nokuseswatini bomakoti bayangivathi ngithini. Amen. Laba yadiko le language yakhe bayeva ngithini uthi ke yena munye nox eswatini. Amen. Ngicabanga bomakoti bayangiva ukuthi ngithini. Amen. Siyambonga ke make uNkulunkulu kuba khona Gininza. Amen. Kuthi nje uNkulunkulu akuvumele ukuthi namhla bongeta phakathi kwethu utosikhonda. Sibonga nje lesithuba losiphesona siyathi kokuthi ubusy mukhulu umsebenzi lokhona phambi kwakho. Amen. Na Saturday nje khwala tawe ukhonda khona. Siyabonga nje sinathi usifake ku schedule. Siyadibongela kakhulu enkosini ngalokukhulu ke kuthobeka abazalwane. Ngiyacela simake ete nalabo la kahamba nabo bazivusele bese uyasala uyasikhonda ngisho inkosi ibosise. Noma meiswa bona Jesu. Ngingimake mabuza ngiyamthanda Jesu kakhulu. Neyami impilo wayelamlela ngalengelanga ngiyintombi eNazarene. Ngikhonda kalobamba lomdzala abazalwane namake Gininza. I'm grateful for lesikole lesibazana. Uthi temake Gininza graduate. Kube siya graduate sibo makoti labancane besitawuphuma ngama distinctions. Kunenglish kufunza namhlanje sifunze ngeself care ukuthi kuyadingeka utinakekele ungumake ube muhle ngoba vele nasibuka sicala sibuke ebusweni. Siyasibonga kakhulu letifundiso tenibomake tiyasikhulisa. Sibonga nje ukuthi nibo Esther kuletikhathi tamanje sitashimbo sibusisi. Sanibonani bazalwane mina egameni lika Jesu. Ngiyamthanda Jesu inkosi empilweni yami. Ngingumake ehlatshwayo lanximalo. Ngikhonda ebandleni laseBhunya naseMhlamanti. Amen. Ngijabule kakhulu nje make Nox asangi invite nkosi yami ukuthi hey asambe makoti. Ngathi mina angithandi lokusala etintweni taNkulunkulu. Ngathi nje emsebentini nkosi yami ngidawucela lo angibambela nami ngidambambela kusasa. Because ukuthi ngibe khona esikolweni sebafati. Ngiyaye ngithole lithuba lelincane
ngetindzaba temsebenti ukhanza ukuthi kuba even less than 5 times a year kuba khona ngelesine. I'm happy ngibona umphathi wami lokho waba ngumphathi wami emsebentini lokumela ngiyajabula kakhulu Zikalala kumbona and I'm happy ngifunzile makoti lapha asafundzisa uba le indzaba ukuthi get enough rest. Lo ngimela ngilele nga4 ngavuka nga7. Impilo yami njalo nje. Nga4 ngavuka nga7. Ngiyasebenza ngaNatal. Bathi kwasho nini bafati? Bathi umfati akahlali. Umfati uyatfunga lo melambi kwenu uyabhaka, uyaphithitela. Kwasho nini angathi sengidasenda njalo isifundo samakoti la ngitshele sona namuhla ukuthi asale phela ngiphumula angiphikisi lutho bomake bathi ngidawubona ukuthi ngenda kanjani khona apho kude ngihlale nami ngingimakoti lomuhle. Amen. Hallelujah. Angibabingelele bomake emini nithambama egameni likaJesu. Ngiyadibingelela tinkomathi ngekwehlukana kwetigabadeno egameni likaJesu. Ngingimake Dlamini. Sekutalwa ngwaka Samuels. Hallelujah. Lokungedulu kwakho konke ngibonga ukuthi ngingumfana kaNkulunkulu. Ngisinzisiwe. Ngatikhethela. Umhlabeleli kwakuningi kudekiwe. Kwakusemehlweni kodwa ngase ngisadanyela ngikhetha ukuncuma. Ayibongwe inkosi. Ngiwido. Ngingana. Hallelujah. Siyambonga nje uNkulunkulu ukuthi nangesikhathi lesi sibe ingcenye yenu. Nathi side ngikhonda eGod's Voice Living Church eBethany. Ngide my daughter mina ngathi my daughter. Speaker make nokuthula. Sibonga nje ukuthi kuningi lesikufunzile. Sibongene kusifunzene ukuthi akufuni siguge carelessly. Hallelujah. Aswathi ke nangabe sekukhona le carelessness leseyendekile. Bathi nje sesithemba imore yasezulwini itawubisela sawushingo sibusise. Ngiyabingelela kubomake emini egameni likaJesu. Ligama lami ngilamalinga ngiwaka Dlamini khona kaLobamba. Ngithanza Jesu ngisenzisiwe nami ngikhonde eGod's Voice eBethany kodwa la khaya ngikhule khona. Ngiyintombazana yalakhaya make nokuthula nje asafundzisa make la ngekutiphatha kahle kwebuso. Ngithi ngabe mina sengikhashana kangakanani sengibuka nami ngilingana nabo ukuthi kuseme kahle yina kubaleka ikhashane kakhulu kulaba lengilingana nabo. Lokumcoka abazalwane ngithanza Jesu. Ngisinzisiwe ngingumfati nami lotimisele ukuthi ngalelinye ilanga ngimbone Kristu. Ngitelana nje nami ngitothatha imbokodo yami ngifuna iposition thete lengidawuma kahle khona ukuthi ngishaye kahle sitha. So lekungitiselana nje ukuthi angisho ukuthi ngisupport umngani wami bathi ngihlonipha Ligcobo lolumkhethile namuhla nami ngilothatha imbokodo ngime kahle ngikhona ukucima utasitha egameni likaJesu. Amen. Sisi yacela moya oyingwe
Siyabonga uNkulunkulu wethu longcwele. Emini Jesu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyadibongela uNkulunkulu wethu longcwele. Sibonga umusa wakho nelithando lwakho. Lona lolu sinaka imihla nemalanga. Nasemini inkosi side kuwe njengebantwana bakho. Siyadibongela kufika sikukhanza ukhona. Wena njengaNkulunkulu phinze Nkosi usikhulumise Nkosi usiyalo usicondzise usiphilise Nkosi kuze siyokhona ukuphila kulamakhaya lobusisile ngawo uNkulunkulu wethu lonemandla onke. Siyakubonga Nkosi nasenzihambama. Chubeka nathi ke Nkosi umthandazo wethu munye Nkosi imihla nemalanga. Uthi Nkosi akuphakame wena sinciphe thini. Kungabikho nalinye ilanga lapho thina Nkosi sifuna kuphakama sengce wena. Kepha konke Nkosi la sikhona khona kuphakame wena. Kuvele wena kubonakale wena njengaNkulunkulu. Siyadibongela Nkosi kufika kukukhanza ukhona. Siyabonga Jesu wethu uchubeka nathi ke Nkosi wendele buhle nelithunyiswa beligama lakho Kristu. Amen. Emini ngicela kuthatha lelithuba kubingelela kulabadzala balakhaya. Ngibingelele ngetigabateni bazalwane letihloniphekile egameni lika Jesu. Mangathi ngiyadicatulula ngadona bazalwane ngicela kunibingelela nonke bantwana baNkulunkulu ngegama lika Jesu. Ngoba lokumnanzi sonke sibantwana baNkulunkulu. Baye bathi bomake akunanzaba ukuthi ufike nini ungene nini lokusala kodanariya munye. Sonke sisinzisiwe sibitwa ngeligama lekuthi sibantwana bakaNkulunkulu. Amen. Ngiyamthanda Jesu kakhulu bazalwane. Ngiyaxolisa kunibhodlela bengilele phasi ngiguliswa ngilenzaba le. Namhla ngidawuphila. Amen. Mangiye esibhedlela lapha eEPH but mayibongwe malibonge walakhaya unginika imedication incumbi. Ngithi kahle ke Msibi sodwa ufike ubatshele ukuthi lo maka uyagula. Ngimnika imedication incumbi but ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi namhla ngiyadiva ukuthi ngiyaphila nelivise liyaphuma. Amen. Ngisinzisiwe bazalwane. Ngiyamthanda Jesu lo wangindela umusa nami ebusheni bami ngiyintombatana. Ngiyengithanda kusho ukuthi bengukwenda konke kwelisondlo ngoba sikhulele la khaya gogo wami. Bogogo ngiyabathanda ngoba mina ngikhuliswe ngugogo. Gogo wami athi ngelisondlo akhiye indlu athi kude lo sala la. Wonke umuntu uye endlini yenkosi ufuna noma ungafuni. Siyathi bamhla abadzala bayakwenda lokho anikwendeli lide kukhona ngalelinye ilanga info lekwendako. Ngingumphumela wako mina. Bengiwashe emavesi ngenda ka Sunday school konke lokwenda ko but Jesu ngangakamkhethi. Ngaze ngafika la khona ngithatha sinqumo ngifunza form 4 eSwazi National ngaphakamisa sandla kushunyayelwa ku-assembly ngamkhetha Jesu ngeva ukuthi le decision lengiyithatha namhla ngileyehlukile. Ngahamba na Jesu ke bazalwane kwaze kwaba la angikase ngambona ngijabhisa. Angikase ngambona angishiya. Kunakaloku kunetinto la ngivetela doleti ngimangalisa imihla nemalanga. Kuthi Jesu wena uyamgcina umuntu, uyamphatha umuntu awunandzaba nekuthi walibala lini. Awunandzaba nekuthi wasive sini. Awunandzaba nekuthi utaleke kanjani. Awunandzaba nekuthi uphume ekhaya lelinjani. Nakathi njena waphakamisa sandla wathi Jesu ngicela ukukhetha. Uyangena kuwe enhlitweni akuhole kuze kube ngimanje. Amen. Ligama lambazalwane nginginokuthula. Ngingimake nokuthula. Lokhu la kushoko make mfundisi kwaNox ngilesebenta ngako lemsebentini la sisebenza khona ngoba emsebentini ebusinessini kufuna ube nawe nendlela yakho losebenta ngayo. Amen. Sibongo sami sekutalwa ngwakamdluli. Jesu wangentela umusa 2008. Ngaya lapha kaGininza kalobamba lomdzala ngayoba khonda khona bazalwane. Ngihleti kulela khaya akusiko kwati kwami, akusiko kuhlakanipha kwami, akusiko ukuthi ngingcono, akusiko ukuthi nginjani. NguJesu nemusa wakhe. Wona lo hlala umusha each and every morning. Ngihlale ngithi mangitshela bomakoti ngithi ngathi mina nangifika lapha kalobamba lomdzala ngoba mine bengikhonda khona la kalobamba lomdzala sinamake edlamini. Mana ngisabasho labazalwane bamlengite nabo. Make edlamini makhosikadi laba bazalwane Nkosi yami balapha kalobamba siyabonga bonkhosi. Amen. Mangifika nje bathi labo make bakhuluma lemvo lekhulunywa ngusihlalo ukuthi siyakwemukela nokuthula sikubonile bongale nyelo songala sineke sifuna ukukufundzisa ukuthi indvodza ithandwa njani.
hawu ngifuna ukufundisa mina angithi uyababona sebakhulile bathi bafuna ukufundisa mina le ngifake emakwayikwayi le ngihambele eTulu bafuna ukufundisa mina ukuthi indvodza ithandwa njani kanti phela mina eGininza usikhethe sibanenge sihlabela ikwaya lapha yababenzi kafaka uthi youth blaze sithi ngena nawe uyakubona manje bona sebathi bafuna ukufundisa mina ngoba phela mina eGininza ungichoose eliningini ukuthi uthandza mina vele mina eGininza uyangithandza yini ngebonelele sebathi angifundisa yona kanti nami ngikhulumiswa bulima bekuba ngumakoti bekuthi angathi ukuthi le ndlela yinze le ndlela iyafuna ukuthi ufunze le ndlela ibutwa kulaba sembili ngahlala mani nalabo make Nkosi yami ngahlala make gule ekhaya kithi mangiphuma umshado mina ngoba mina ngikhuliswa i-single parent makwami behlukana nababo wami ngifunza grade 2 hayi ngoba bekuthi bekahlulwe esikolo wasebafati ngoba bekude ngoba bekangakasinziswa amhlupha babo wami to come amshaya menda konke akwenda konke make lokucabanga ukuthi ngakona angisingimdzala mina ngifunza grade 2 ngiyakubona sengisho ukuthi lokwenda kubantu abakho labafunza bo grade 2 bo grade 1 bayakwati bayakubona kusasa batakusho ukuthi make bewenda kakuthi make bekenda kwakuthi wahlala makwami kungamsebenteli bathi ahlala ababathe bogogo hey lamkhosi Nkosi yami hlala Nkosi utawuthini kwafika la khona athi benamhla ngiyakubulala nalabantu abakho ngoba ngiyakuhlupha awuhambi ngiyakushaya awuhambi namuhla ke selilanga lekuthi nginibulale nalabantu abakho wakhiya umnyango wafaka sikhiya ekhikini sabona ukuthi nakukufa ngiwecala mina ekhaya kithi sahamba kanjalo ke behluleka saphuma ngelifostelo sabaleka sabuyela ekhaya ekhabomake ngifunza grade 2 makabuya make la bathi ekhaya uhlulekile mendvene ekhabomake basho njalo abakwati lahlangene nabo sahlala ke Nkosi yami angithi na ungumfana wamake lobuyile namhluhleti kamalume kuyasa kamalume kusahlaleki into ohlala kaAndi kuyasa namhla kusahlaleki senhle lempilo leyo nje ngiyiphilile but God wanginyula kunjalo manje uma ngisinziswa sengibatshela ekhaya ukuthi mina ngisinzisiwe Jesu ngimkhethile bathi bomalume sogidela ngilobulima ke lo mfana lo bekuthi ugana Jesu yini yona lokugana Jesu kwekumntana ngoba basifundisile kubosisi ukuthi thina asijoli thina lesisizisiwe simantfombatane sigane Jesu ilanguage yami nje bekungiloko ukuthi ngoba mina ngimbonile baba Nkosi yamahlupha makwami hayi kwanza nginalendi ngilunga nje ngitiganele Jesu bathi bomalume kusangana ke lokho bakushiso yini ukuthi kusangana ngoba la khaya kunasisi lomdzala siswagogo wami lekungiyena lethi insinziso waphila lelivangeli wathi ugane Jesu asinziswe mbamba agcweliswe ngamandla kaMoya Oyingcwele kepha sathane wahlala ngisathane wathi at 48 years walahla lelutho walibeka phasi wamlahla phasi sathane manje masechamuka mina sengitothi nami sengiganele entfo lebamangalisile ukuthi umfana ngahlala tigcine ukuthi at 48 years bese ulahla phasi luthi what are you talking about wena mfana ngathi mina lele ngikutholile ngiyakuva ukuthi kuyangiphilisa kuyanganelisa kungenda nalakhaya ngisemukele lesimo salakhaya akungendi nekuthi ngihawukele kamakhelwane ngiyemukela nje ukuthi thina lakhaya siphila kanje ngahamba na Jesu ngahamba manje lesihlobo samsona sathi at 48 years salahlwa phasi ngisathana saba nemntwana bathi lakhaya isebendi lentfo le manje nami sengikhulile angikakhuli nalokho yaphi ngoba inorm yala kuleli khaya lesikhulekilo la khaba make kuthi wafika ka form 4 so ufunde kakhulu so uhambe kakhulu nje wena ungakatali wafika ka form 2 so uhambe kakhulu noma usuka leTulu kufuna ngicale kulala abadzala bethu kufuna uqale ngenze kasibani ngishiye la ngite la ngisuke la ngite la noma nangifika la kufuna ngibe ngitelela ngatelela kungikhona ngitofika la but ngathi mina lokho not me ebuntfombataneni bami ngathi not me ngeke ngize ngikwende lokho ngoba lento lebasifundisa yona kulesithathu ithi asiphile nje sithi bugelekece wathi malume wami mshana ukahle ngathi ngikahle malume sengithatha form 5 wathi ngicabanga ukuthi
sihlala simbona egedeni ayinga nesigqoko athi ufuna wena nemoto le uthi ngathi utawufika atofuna abantu ngoba mina ngigane Jesu. Kwabacaka labamfuna abazala ukuthi yini lo lokhuluma ngayo yemntwana ngoba lento thina siyibonile. Lesihlobo sami lekhuluma ngaso lesidlalwa ngisathane at 48 years wathi nakayiva lenza bakuthi ngithi mina ngisinzisiwe ngisinziselwe la kuleli sondvo lakhe lase Assemblies of God wangibita lele phasi wathi Nokuthula lokhu uthethe emntwanami ungadlali ngako ungafuni isathana akudlale njengami uyangibona mina ukuthi njani ngathi ngiyakubona kokho wathi bambisisa ungayekeli ungasabuke emuva manje wena ucabanga ukuthi mina ngidawuhamba fanana nawe manje mina ngeke ngihambe fanana nawe kunebantu lebasembi kwami lengibabona esathane abadlala wabashiya nemhuzuko ngathi khethela ngathi mina lokho angifuni ebuthombataneni bami mina lokho angibufuni manje ngahle kuthi nakufika ngoba God unemasu ngathi uyasadi mina wadi ukuthi kulesinqumo sami lokuhlupheka kwami lekusho ukuthi invothi njani wadi ukuthi mina kufuna ngiyekagininzi ngiyoba khona ngathi khanza sengiyemishini sekangibidile igeninza sengiyakhona salandzela indlela yakhona senda ngacakeka nekuthi lenza bekhaya ngiyingenisa ngiyithini ngoba kuyamangalisa ukuthi kukhona la khaya umshado lo ngapho kuyini ngoba thina sathi ukuthi bayatela abatale sive ukuthi sebamtekele sosukile leso ukuphi sekunjani njani mina ke ngathi God Almighty utangisidi umfundisi wami ngaleso sikhathi bekungibabe emanana nangwasengena amadvolo athi babe emanana Nokuthula manje ngoba yithi babe ngisathandaza ngidayingenisa lenza bekhaya gogo wami akadlali ngoba gogo angafuni ngemphana akhe awe avuka naye kanti gogo ngeke angiside kungivikela ngimle futhi ngivikele ngaJesu wami ngathi mina Jesu gogo utangisida ngithandazile hayi ukuthi angathandazi wathi gogo kungasangifile ngeke Nokuthula gane mina kungasangifile bangakutshela bomba ke wena la engagement yami bekangekho amangele ukuthi yincenga yani lelihlazo lelentawungena kilo manje ngoba ngidawuvuka angithi lapho kwakuyinorm in the family but God ema-generational curses uyawasikhipha na umethemba umatisa indlela takho nangifike ke ngaphuma ngilandzele indzaba yokuthi mina mangiphuma ngiyoshada bomalume kude ligama labathi bogininza Nkosi yami nibobona kuncane bo nitawufundzisa niyanweva mose amagama lawo lashiwe emshadweni mina kamkathiwa sithembele uJesu wakhe lathi unawo thina kude nje lesingakusho ngayo sithembele uJesu wakhe hamba sisi nalo Jesu wakho siyawubona yena wathi makwami lomntanako mntwanami ubonile mina kwenza kungehlulile waze wehluleka kulalela labo make bakho lesonweni kude mina idecision lengitakuniketa yona mina ngitawuthi buya la khaya njengami manje mangifika kulabo make bathi batongifundzisa ukuthi indvothi ithandwa njani vele ngafuna kulalela ngoba makwami ungitshele kahle wathi kude la tangitshela kona manje nami lempilo angiyifuni ngoba uma ungumakoti yadi ihistory yakini ukuthi uqhamuka kuphi utati ukuthi wena uvela kanjani kuba gogo omkhulu uyibone indvo masayitakuwe ifuna kuphinzeka ulwe emthandazweni mongcwele akuside ukuthi nayi lentfo leyenteke kuboma kwami sayifuna kuta kimi nayi lentfo leyenteke kubokhokho bami sayifuna kuta kimi ulwe naye emthandazweni kungakho makoti longadiphi siyamesaba makoti longahlanganyele bafatini siyamesaba ngafike ngahlala kulabo make bangifundzisa mina kude ngithi nako ngithi nebufakazi ngitofakaza ukuthi yabo makoti lento labo make labasifundisa yona le nasithi thina sithi sodwe kona ngisithi bulima ke lo bentiwa ngilabo make laba sisho njalo make nzika ngisho sithi bamake giniza hayi ngathi sebulima ke lokho mina ngiyengikume ngito ukuthi mina uyaphila uyasitana ungisidile babathi nabo make shongwe Nkosi yami na ungumfati ugcoka ijazi libhalwe silima ngala libhalwe bulima ngala ngibude ngithi yini lento angafiki kiyo angiyali
incwadi angayiboni but ngithatha ngifake esikhwameni sami yinzi indlela yemfati umfati udzinga adiphe kunetinto lesingenza into nyalo ngathi uthole ebuncaneni bami ebumkotini bami lengingadi nekuthi bekufika kanjani but God wangenda ukuthi angihlale nginamathele la kulabo maki wathi lo mnyema ke mangifika maki inkosikazi lakhe ninza bekungiyena chongo anti wale kami sikhonda naye ebandle ngoba na ukhuluma ngamake giniza ukhuluma ngamakoti lokhonda nababela ukhonda namaketela la ukhonda nabosikole konke kwangula bo anti bogogo konke kula manje isikhathi sekudlala emanga ngide sikhathi nje sekutentisa sekudlala isondvo sangiphelela kadzeni nangitsinziswa nje nangasigcina nangasande school ngenda sketch nyalo ngikhonda mbamba nabafundzisa ngithatha mbamba ngoba angiyadi indlela ukuthi tangifikisa kuphi wathi maki inkosikazi lagininza yemntwanami abenelive lelikhulu uyalikhumbula makela Samuel wathi emntwanami leli khaya lakithi leli ngakulikhona ngalobuhle bakho nangalefiga yakho angeke uzule phela bengisakahle hayi nyalo angeke uzulikhona leli khaya lakithi leli khaya lakithi leli lifuna ushuqe nalabo gogo laba ulalele letinto labakufundisa tona labo gogo laba usho anti wakhona wathi nawufuna leli khaya lakho liphile yemntwana namathela la kulabo gogo laba ungathi labo gogo laba banjani namathela uthathe konke lokunye ngeke ukuve nyalo lokunye uyakuva kusasa lokunye ukuva after 5 years after 10 years njengalokunye lo sengikhona khona sengikhiphe emgodlagodleni makashongo ngithi makashongo wathi umfata akalala abe incumbe embhedzeni abe indvundvuma abe ngaka ngitibone nami sengiyindvundvuma ngaka ngithi hayi naye ke lento labayisho vele sengiyindvundvuma manje uyasabisana umfati sitawufa kuthandaza makashongo sithi akuhambi kahle bafati baphelelwe ngumoya ongcwele bafati bede lithando lalento yethu kanti thina babebhenga umsungulo walenkonzo wasithanza kuthi asihlaleni phasi basifundzise ngingufakazi makoti longakashucine nabo gogo nabo akafanani nalamanye makoti longakase wakhala kulesine wasichichichi angadi nakuthi kukuphi ngoba bathinte labo gogo laba ungaphumi enkonzweni bafati ungakehlisi inyembeti ukhala ungade uyive lento kwehlela ungade ukuthi inani kwente njani asikhiphe handkerchief yakhe akusule athi thula mfanami thula ungabuki nanokuthi handkerchief ubeyinani luthando uyangithanza uma nami kuletfola ngimekiyo manje namuhla thina bomakoti siyabachwensa labantu labadzala sithi banjani njani yey ulahlekelwa ngilokukhulu mani yathi ulahlekelwa inhlala kahle labo make laba labadzala basusa inkwethu emfatini ngoba umfati unenkwethu noma ngaba sishifiraza ahambele etulu noma ngazagibela indiza make egula umfati unenkwethu nakangahambi lesini unenkwethu siyambuka nje simbuka sisi uswengile lamalaza siyambona but lenkwethu akadiphi lo mfati loyo asendele mahlozi into lesimangalisa ukuthi kepha sesitemthini etule ethaba nje pulpit sithi vele kecha ukuphi wakuphi vele ngoba asimbona nasevikini nasekodwa uyabhama ethaba nje nenkwethu umfati lo ngahambile lesini unenkwethu sifundiswe ngilabo make labo bathi umfati uyavuka umfati akalali namhla fidi uthi asiphumule sitawuphumula uyadihlela uyangibona mina ngidisebenza ngimdzala ekhaya kithi ngimakoti lomdzala kami emsebenzini ngishida semsebenzini noma ngiyadisebenza kuningi futhi lengikusebenzako kude kwalisondvo kude lengingakwenda uyadihlela amen bomakoti uyadihlela kuloko kudihlela kwakho put God first uNkulunkulu uhambe embili kunetinto inkosi lesendele tona lesimangalisako ngekuprioritize nje tinfo taNkulunkulu uti prioritize umangale
nje angithi sibuya thaba nje sosihlalela phasi bathi umfowethu walakhaya njalo nasihlanga noPastor emalangeni wetinyembede uthi hey mina nje ngifuna uthi mina nje ngifuna ukutihlelela ngifuna ukuthi siye kodwa ya June ngibe ngicethile uthatha God serious uyamprioritize awandeli isihlalo awandeli mabhalana awandeli bani awandeli kuthola ipresent utendela wena uprioritize God ushaya 520 wakho umcethe athi God ke lo mfati lona yini lengingamendela yona sinetintfo lesitendela uNkulunkulu ngoba simprioritizile asilovi noma ngabe kungathiwani abeyathi makenhleko noma ngabe ngumsombuluko kwahlala wena wakuthi lelikhaya lakho lonke lihledi ngake ngathi ngalelinye ilanga ngakubona ngathi nayi lemvo leyasho makenhleko ngithiniwe ngikhathele ngathi nangifika nje ngifuna ukubona ukuthi ngabe sidawukuye yini namhle somfeni ngamkhanza khumuleta icafulo lokusho ukuthi asiyi ngamkhanza ngikade ikhumula umflo omdzalalele embhetheni umele mina ukuthi ngithi siyaya yini noma siyi hayi ngakhumula ngathi ngikhathele ngambona cefulo takhe ahlala phasi ngathi angiyophinza nayi lento labo makela bayisho umfati injini kakhe kwafa lo mfati kufe yonke lento la kuleli khaya wahlala wena kwathiwa siya kodeni yabababe wathi wena mina ngiyi yabababe Mose into yalakhaya imnanzi ngoba isifundzisa sonke usuye kodeni yabababe kufike kufunze wena sena nje kulele suka kuye ngimangele ngive into lenkulu ukuthi ayikho institution lenikana certificate ufika nje 2008 22 September ngishada bathi so graduated na certificate sakho semshado make Gininzi ngulo mendvo lesingenekiwe manje akufuneki isifeyile ngoba sesiphethe na certificate akusho ukuthi kumnanzi kuyabida bathi uma una Jesu una nabo make nabo labadzala nabo letinye tifo asikhoni ukukhuluma asikhoni ukudisho njengami nje angithi ngiyakutshela ngithi mina konke kwami kula but ayikho into ngiyethemba njengesekliye bafati kulesine nasakuthandaza sasingena eringini angitsheli umuntu ukuthi kwende njani ngingena eringini ngithula ngithi bathandaze ngiyathi simphendvulo yami ngidawuphuma wena utawena njani wena uyakuphi uyaka 1-on-1 wenda njani vele manje ngothi kubomakoti iyaphila lento yalabo maki isiphilisile kude futhi nala isihlephule khona solo nje siyaphila sidibona kuhamba emalanga hawu naku sidala abantwana abanza naku sasifika sesikhulisa ama-teenagers naku sesendani naku sekunjani naku siyakhipha nje emgodleni ngoba ufikile lo mnye mfati wathi umthana mina kami kunjanjani ngibona siwo nakuke abeyathi makenhleko muhle umfati ukuthi abe ngumprofeti kakhe tingakwehleli tifo tingakumangalisi tintfo kakho utihoshe spiritual uthi kami kunento lengalungi uvuke ushona emakamerweni abantwana ukhihlite lento bengide abantwana but nyalonkiko ngiyeva ukuthi kunetinto lengingadi understand la ngoba lelikhaya lami ngiyalithandazela mangitawuhlala ngithambe make nkosi khona ngithi bayile kulesine batawuthandaza angeke azalibike nekulibika lakaGininzi alikhaya at times ngidawufika kulesine ngingasho lutho ngihlale lapha phasi kufakaze lo mnyama kafakaze ngale nkinga yami lenkiyo ngiphume ngiphilile ngithi Jesu angingadibulali kani bakhona bonke bayaphila manje sithi ukuthi bomakoti asinamatheleni kulabo maki asiyithanze lento yaNkulunkulu asimthanze ngeke sikhona kulamakhaya amaside moya ongcwele ngoba kutawufundziswa mina ngihlala ngisho nkosami ngithi maye kuyafundziswa la kuleli sonto lami but akusiko konke lokufundziswa kagule lokutawusebentela mina kaGininzi but moya ongcwele utangisita ukuthi wena ke kakho kaGininzi kwende kanje ngibona kukwenda ngikhona ekuphila wena ke kakho kwende kanje ukubona kukwenda khona but nawungekho wena make msibi mntwana nami utawena njani utalwa ngilamdlulilo wami lo utalwa ngini utawena njani ngoba lo taga 31 lesikhuluma ngaye uthi indvodza yakhe yethembela kuye habe wena baba angathembela imvele kuwe uyathi lokuthemba uze umangale uthi but yimi angithini sasibona
siboma kwaMesi wena ke asasibo wena banibita nga siboma kwaMesi yeba kwaMesi kunje ucithe futhi umlomdzala lithemba lakhe lonke sowucitha le stress sakhe la kuye sekufuna ngibone mina ukuthi ngenda njani ketsha wena ngabe wakha ngathembela yini kuwe unaye emakwakhe akusho ukuthi ude emake utshela mina umsiti wakhe lofanele kuphindze kukhale thina sithi abasitsheli thina ba-involve abomakwabo akendi ini angakatsheli imakwakhe ngilokuthi uyakutshela kube bhetele lokwendaba ungasho nalokuthi yade baba sesithandaza yade baba sekunjani yade baba ungasho lutho nje wena abone ukuthi kuthi into lengayendana lo mfulo ngcono ngiyobikela makwami ngoba nangifika nakumakuthi afika ngiphekele isithuthu ngihlale phasi ngidle bese ngimthekela lenkinga ngoba wena awukwati nalokupheka awufuni nalokupheka kude nje wona lokufunako wena nje ufuna sikhiya kuphela semoto ude kithi sikubone uthi nangoke lamalaza ndobekisa ngayo ngoba ngomzala wami nangoke lamalaza sawukhona namhla ushaya ngale Mercedes kuthi ekhaya bantwana bahlobile indlu ihlobile bakakhuya banaka kunjani nje asimbone ukhula wami la Gininzi sikoni wami lo asimbone nangoke sokhona nemantonto wakhe namhla ufakela pink namhla yey bamake labazala ngidonithiphisa bomakoti kukhuluma bayuze bakuyekele vala letindlebe takho ulalele lokulabakutshela kona lokuhle ushiye lokulokubi na ufuna kuphila mangicala ngakhalikhala mina ngihlala kilo wathiwa ngabe litawuphela shintshele le mandondo kusukela ekuseni lize liyoshona bantu baphila emhlabeni siyathi thina ukuthi senda kanjani akungakulimati lokho uthona sengiyajuba mina ngisayi kulesine ngoba kunjani njani ngintshela ngathi kuthi diwa mina ngilalele labo make labo nase ngidojubiswa ukuthi bathi ngishintshele le mandondo ngiyakuthola phi lokuphila ngitakuthola kuphi lokuphila shona khona ungadlaliswa ukuthi bakuhlebile umfati uyasebenza uthi make Frida Sipho yey umfati uyasebenza ebomake umfati akalali asemfunzeni Proverbs 31 sitochubekele embili verse 10 ngubani longathola umfati sibili uligugu lelendlu onke ematshela ligugu indvodza yakhe yethembele kiyo ngenhlitiyo yayo yonke futhi ingeke yeswele lutho bese ngishido ukuthi baba uthembela kuwe ngenhlitiyo yakhe yonke asinje angishayele makwaMesi angathi nje angishayele kuphelile yena sosamlile stress uqhubeka nalokunye bathi wena angathembela yini kuwe vele noma ekade ocela bomake benkonzo bamthandazise baze bamangale bomake vila kade ukuthi nangibabe kunene athi ucela simthandazise ngoba kusho ukuthi kunenkinga yena umyeni wakhe athembele kuwe noma ngabe ukuphi noma ngabe uye uhambile ukuworkshop noma ukuba athi ukuthi likhaya lami li safe bantwana bakahle batawufika esikolweni konke kuka ngishiya umfati wami lengawuphiwa uNkulunkulu nami lengicela ukuthi ngibe yindvodza lengcono kuye naye abe ngumfati lokahle kimi angaze ayocela bosisi wakhe kuthi bade batomgadzisa likhaya ngoba yena akekho uye workshop for 2 months ngoba akakothembi wena kuphindze kukhela wena uthi utongilenzela bosisi wakho usangidohlela nabosisi wakho sengigadzwa amasotsha mina hayi kuthi ugadzwa amasotsha akakhona ukuthembela kuwe kuthi vele labantu abakhe batawugeza labantu abakhe batawudla yini labantu abakhe batawukuya yini esikolweni noma wena utabashiya la uhambe ku baby shower utabashiya la wena uhambe ku party uhambe kuphi kuphi ngikho ke bese socela sisi wakhe ukuthi yesisi ubahambe uyongibonela angikho ngoba akakhona ukuthembela kuwe akathahambile athi ukuthi ngisho umfati nehafu kami kude ngisho nalokubi lokungenteka ngoba sifundiswe kulabo make labadzala laba bathi umfati uhlala atinde kake umfati akagani bomakoti akunamakoti agana la makoti akajoli indvodza yakhe ethembela kuye
Uyathi make yathi be one man one vote. Sifike lapho amakoti lesebajola. Ekhase bandleni kutiwe nje ukuthi ngeke simthini make Gininza ngoba vele ngeke sikhone kuyishaya itarget ngoba sitamkhuta simthini. Ithembela kanjani indvodza yakhe kuye ngoba akamboni ukuthi uphuma ungena wendani. Bafati bathi bayenyanga yena uthi uya kumakoti festival. Bafati bathi bayekoteni yena uthi uya ku bushfire. Bafati bathi baya convention lapha kaLozitha sibhizi athi yena nibongibida nasenithethe konke le ama handwork enu. Uviwa kulendvodza yakho ukhuluma nelicingo. Ithembele njani kuwe? Angeke ithembele kuwe ngoba awukho kulendvo. Ukulandzele labo makoti bami laba baseNazarene bathi ngalendlela labasebenta ngayo benza sebakhonda la assembly babombayeni babo babalandzele Nazarene bafike bona babambisisa bayenda lendvo lona njengake lokho asho mnesi uyabhaka uyathunga konke uyatigcokisa konke nje kude la ngakwenda ngumbelekisi usithengisele ama perfume usende bafike lendvo bayibamba bathi make Gininza siyambona mosiyakonta thina singahlulwa yini akakhoni babekuthembela kuwe ngoba la khaya wena umcela ngisho liswayi namafutha make fidi bekafundzisa ngawo la kube bobabe bakhona ngabe sebanciphile ukuthi sengitamthathaphi lo 300 we SPF ngoba wona kude nalokhona kwenda ngetandla wena nje ukhona kuhlalisa njengana make Nkosikazi ubambe la ubeka natandla takho nje tihlalela athi make shongwe yini lelo ishisisa la kusho bomakela bas yini lo suku ifuthuma uyishisisa la athembele athini kuwe ende njani soyasuka sombona sokhuluma namake Gininza sothi wena kukhona wena wahlalela kusola nje wahlalela nje kuphathamisa ekhathe ebandleni wahlalela nje kuhlukubeza ungumfoti lonjani ingethe uligugu uyini wena amen manje kufuna indvodza yakho yethembele kuwe ukhetha insovo lenhle nagodini lokahle asebende ngetandla takhe letivumako asethini tandla tethu bazalwane uNkulunkulu usibusise ngetandla sisebende ngetandla tethu letivumako ngeke sonke sisithunge selibokotini ngeke sonke bathi kukhona lokumakoti longakwenda ngetandla takho ngeke nje unohlelo mina ngikwathi kwenda lutho angikhoni mina ukhona kwendani wena ukhona ku WhatsApp ukhona ku TikTok ngoba nalo WhatsApp nalo TikTok advertiser phela lo sithengisela kona la njengaloko asho makela mina ngadvertiser la lenkuthengisako ngiyitshela ukuthi kude lo mnyeni nokusilaswatini ngaphandle kwami na ungakuthengi lokho utakuthola kuphi ngalesikhathi nina ni WhatsApp anihleba bobani ukuthi bana njani mina ngifaka i-status la ngiyemakethe yami ngalesikhathi nina nishaya tishantshu nendani mina ngifaka imakethe abantu bayathenga sesiphila ku-online impilo bantu abasebede isikhathi sekuya esitolo bayophethula letitolo bathenga la tincingweni ngale tandla takho lobambe ngato la wena sifakele phela lokuthengisako mina esaluni bangichaza inhloko ngentani ngisebenza ngetandla tami ngize ngihleke ngithi angisakhoni kuhlala ngingasebenzi ngale tandla ngoba kufuna ngithi ngichaze le nhloko but ibhizinisi iqhubeka la ihaba wena ushaya tishantshu baphi bakiba bambone usho makoti lesikhonda naye lo hamba uvela ubone ukuthi luhlata ke lola lumhambi lesini ngoba thina sifundiswe ngilabo make laba bathi baba bevele bayakhumula babekela thatha phela wena ngithunetandla ukubekela kufanele ukubeke khona asipostele makoti athi baphi bakiba bamkhude emasokisa wabekwe embhedzeni kusho makoti abhale ku status atshela umhlaba sivele sibone ukuthi kunengikwethu la lo makoti lo unengikwethu lo makoti lo kuneliklasi langalingeni lo phela mina ngisho njenganabami labasuka eNazarene ngisho mina lethi makeshongo lethi senziswa kulesithathu nabo khethi nabo bathi baphi bakibo asebamkhude ukhona babe azasishuthele nalethi ukhona babe longenda lokho kusho umfati
uhlazisa indvodza yakhe bese uthi wena indvodza ingathembela kuwe ungeke indvodza ithembele kuwe ngoba uyayihlazisa unetandla uthatha indvodza leti hlase kahle ngeorder siyafundisa ukuthi indlu ayihlale ibe clean likamera kube nithi kube clean ngoba kunemfati lonetandla hayi kwenda letinye izinto ngetandla amen uyendela lokuhle ngaso sonke isikhathi sekuphila kwakhe akayendeli lokubi bomake asebendeli bobabe lokubi sibendela lokuhle ngaso sonke isikhathi akusimelula but uyakusita uNkulunkulu manje lento imnanzi ngalokho ukuthi bathi laba make labadzala nasifika hayi ukuthi wena sobukene nagininza nje ukuthi mina nje gininza nakafaka isudu amuhle wayesontweni in konke lokho kagininza wena ulwela kontela konke lokuhle ngaso sonke isikhathi ingaba yabonga noma babonga awutsinwa wena kwenta lokuhle ngoba wena utawuvuna ngesikhathi lesifanele athi lo munye sikhuluma mina sengathini make nokuthula ngoba ngithi ngifika athi make kutele yini yona le akunandzaba wena sekufundzisile kulesini yenda lokuhle mina ngiyangibe proud ngangitshela bomakoti bakalobamba lomtsala ngithi fika kakho udwebela yini ngikusho kahle ngoba bonke bakami bala fika kakho udwebela yini kube bede lokhona kuthi angangcabisha la asufuna kufanana nalamdluli kwatiwe ukuthi kwathi ngisho bomakhelwane kwathi ngisho inkukhu telakhaya kuthi le moto ke lengenako le yamakwamesi ngoba makwamesi akakhethi ibala lamuntu kwatiwe bathi nje ukuthi wafika umfati la wakamdluli ngilamdluli lokuthi wathamka embuleni kwakho nemajazi akho embuleni khona lokuphilayo ulidwebeleni ungumakoti baze nabo makhelwane basi umbona umnaka ngamana thathe kamdluli Nkosi yami ngase bayaphila lapha kalamdluli kanti lapha kamdluli basitho ngilesini iuniversity lenkulu yafika lesine wasusa inkhwatha emfatini wafika lesine wangihlakaniphisa wangenta umfati longcono namkami ngafike nami ngahlala kahle ngafika nami nangihamba kuthiwe nje nibobuka lapha kulamdluli wakalankosi kude lamdluli wakalankosi iuniversity lenkulu lakaya kiyo ngulesine unamathele kulabo make wathatha lobulima lokungathiwa akuvakali akunjani wabuthatha lamdluli wayobenda bathi ungakhethi libala lemuntu uthi hayi ukuthi ngendela gininza ngoba ngifuna nimbone edela sonfana afaka isudu ashintshelele konke kwelikhaya labantwana babo konke lokubitwa ngeligama lakhe ukwendela lokuhle wena ngaso sonke isikhathi awudzinwa amen kusho idonini nathi asifunze lo Proverbs 31 uthi 14 njengemkhubi yebahwebi kudla kwamndeni wakhe ukulanza khashana kudla kwamndeni wakho kwimita njengemfati angeke sigibele sonke itindiza bayati bazalwane mina ngicupha le emaveni la ngiyakhona ngulozaka lo uthi umfati akale cabanga kuthi sesende konke lokhu anginte yini lengingakonde lokungaphilisa likhaya lami mangiyele hayi kuthi ngilanza kudla futhi literally ngilanza if ibhizinisi njengani makela simba ibhizinisi sende ukuthi lelikhaya lami liphile makudzinga ukuthi ngijabule emava ngiwajabule kuze likhaya lami liphile ngoba nginiza uthembela kuye ngoba lo mfati uqotho lo ngeke kutaba buhlungu ukuthi ngicale kuphithitela ngoba gininza kasekho angiphithitele gininza akhona nebemndeni bathi ukuthi umdluli uhlahamba 2 weeks ahambe ashiya gininza nebantwana ngoba uye emsebentini nakangasekho gininza kutawumangalisa ukuthi sowucala nini ke lokugibela itindiza sekwende njani sowunani sowuvelelwe yini ngulozaka uthi umfati akendele likhaya lakhe libe nekuphila libe nekuphefumula amen uvuka kungakasi alungisele umndeni wakhe kudla bese wabala tizanzane takhe umsebenzi mina njalo kungilangishiye kami ngiphekile kudla nje batawusala badla ngeke bathi ngoba makuya enkonzweni hawu siyawudla nakabuya ngikhanze abantwana badamule baze banjani sifundisa abomaka ushiye uphekile siya esontweni ngelisonto Sunday ilunch nje
Sifundiswa ngilapha make lapha. Kude umfati lovuka yena solo wafuna kuya KFC. Solo wafuna kuya kuphi. Ngayiphi le mali ngoba naletandla ufuna ukusebenza nangathi. Asawuthi ngalelo langa udecide uthi ke ufuna kwenda lokuphumulela kusho ngimake feed. Uthi namhlanje oginiza the bill is on me. We going out. Ngoba ngisebenza ngetandla tami. Ngidecide nje ukuthi namhlanje ngingapheki angivuka ngetikhathi ngoba naloko kwasesonke lokusanda siphuthe nalokufika la nkonzweni siphuthe lokuvuka kanti lungisa ngayitolo ngathi ukuthi ngilungisile namhlanje noma ngavuka ngabani ngithi thasha bantwana ngiyageza ke hayi bantwana solo bagezwa ngisisi solo benda njani bantwana awusabati awusababona wena nje impilo yakho nje solo wehla wenyuka kunemfana wami ufundiswa ngithithi Xolile uka grade 1 uve athi emami namhluya ngithi ngikhona mfana hayi namhlanje ugezwa nguwe uyajabula lo mfana ukuthi namhlanje ngigezwa ngimake ngathi ngimgeza uyangiva kunetinto lengitishoko lengitikhulumako ngoba sifundiswe kulabo make laba hayi ukuthi le tinto ngitadisha kuba begininza kuphela nakulabantwana ngifake umfana mlona Nkosi ungiphe yena angimemeti ngikhulumela mina emthandazweni wami ngigcinele yena Nkosi naloko kwakhe lokho Nkosi kukahle ukhuluma umfati uthandazela umfana wakhe uyamgeza sasiqathile ukugeza sasisho bo ulakha semantini ebhavini ageza ujajuliswa ngiloko umfana ukuthi namhla ugezwa ngimakwakhe hayi ukuthi onke malanga ohlala agezwa ngisisa mfuca muthi asekeve ebunanzi bekuba namake utivisa mna uyathi make esasifundisa lebandleni athi kuhle ungimake bamfa bakho bahle beva bunanzi ukuthi banamake ngathi uyavuka nje mesakhaze ngimwoshele iwashini yakhe nginekela pedradini amangalisa abe namhla sengindeni ngabuda ngithethisa ngitsini ke Nkosi yami zosho ukuthi ikamera ngithule nje ngingasho lutho kanti mina ngisamthandazweni nangiwasha le washini yakhe kunetinto lengikhuluma la kule impahla talomntwana ngimvisa bunanzi bekuba namake atathi noma bangiseko athi mina makwambeka ngiwashela mina makwami bengisengihlete emsebentini angilethele lokumnanzi bomakele sebanabo bamfana lesebasebenza hayi solo sagatsani ukuthi thina siniphani nonke malanga make shongo nana senisiphene asuhleti nje makode kubona ichamuka maketala wakhe kufika sidududu igalitho sansenine nesilungu lambabani ilethile nje ichamuka kumaketala ushayile maketala lithingo co mikisa hambeka kuphi kusebenza magodo kami ufika umfune kanje ajabule makode lento siyende ngeluthando ayisona ngathi sigatsa info yinye lento iba mnanzi ngalesikhani nawe kukhona maketela longentela kona kuyayikhikha lento uyende ibe nalomsoco ibe mnanzi ngoba thina sasakhungeka nje iMother's Day hawubo maketela nawe mother ngithengele maketela inkomishi ngingimakwabo bayanda nawo ngimakwabo umyeni wami nami ngithengele makoti wami Jesu usibekela kuleli khaya mfana nami nayi inkomishi yakakho nawe luthando loyo manje sine sasakwabala sengathi thina sasapho bamaketana kukahle asikwendeni kanye ngeluthando ngekuthandzana bantu basemhlabeni bayihawukele lento yethu uthi lomnyama kakhuluma ngabe mne wami umfana uyokhula nini into lingisa wena namaketela wakho mina maketela wami umfundisi lo bengafika umfundisi lamini wathi uyathethula maketela wami athi mina ngingimaketela wena ukuthula makekini wathi ngubana nje ngalama pumps la ekudura ukuthi wena umloma ke lo uyakubona hayi kuthini umfana uphathele thonga namakota it means a lot kimi ngilanako nabo bhatata mfana bengopha kukhulu ngilanako ngeke ngigadzelete kona lokho ngicabanga lokuthi nje ungicabangile amen uthi angathola indzawo ayithenga ngemali latendele yona ngetandla takhe bese uyayilima wenda sivini ngeke silime sonke ngeke sendeni bathi cabanga ngisho ngathi moyo ngcwele ngasisita manje kube khona la kwendawo Jesu Kristu mina ngibuya mbhuleni lamalaza ngifakazi wami uyade ekhaya kithi kuthi ngisho yinye insimi ogwama belima lamva kwendlula sibona ngembila soka sibekele estofini ukuthi lona sibhuluja sakho lokho kuthi kulinywa njani vele angikwadi angizange sengikwende
but nangifika kaGineza ngizake ngabatshela lokho ukuthi mina ngikwadi bathi labo make laba bangalesine basingena mntwana emakhasensimini but akubona bona ukuthi uyakwadi noma ukwadi bengena mina ekhasensimini ngingena nakuhlakulu ngihlakule athi babedala wami nasaphila abona ukuthi lamdlulu uyawucetha lombili asema tshela lamdlulu ayosendela kudla ngibona sisho sengicetha lombili ake la ngishiya elikhuba ngihambe ngiyobendela kudla hayi ukuthi ngidosi niyangati mina ngisuka embhuleni ngikwa ngihlakaniphiswe ngilabafati laba athi maketela wami bathi labo make laba wendela mfanami ukuthi nalo wenza ngendlela athi kaGineza sekunemfati sebathathwa ensimini labahlakulako ngumake wakhona ngilobaba wakhona sekulomakoti babe sebayamkhipha kude lonto obona ukuthi bengijuba umbila la ngibaba kuphela lobonile ukuthi uyaphela umbila wamtshela nabomesa yosendela kudla hayi kuthi uthi angikwadi mina ngidawuthumela imali mina imali for what bayafuna labamfuna abadzala ukubona nawe ufika physical ngoba thina bamakoti sehlukene kunamakoti lohlala edolobheni kunamakoti lohlala ekhaya wena lohlala edolobheni mnake phela lohlala ekhaya ngoba yini usebenza kakhulu usebenza imihla nemalanga ini wena usedolobheni ufika wena sowufika nematrikhethi akho yena ude ngale trikhethi mphathele phela naye atobona lokukholwa kwakho lokuthi uyakukholwa wena nakathi yena yelamdluli kufiwe kuphi kusi mntana make Nkosi yami nayo imali ngufakela ka-mobile ngicela uhambe Nkosi yami mani ungimelele sinenyanga ngathi nje nangiphuma enyangeni ngingasengiyeda nasenyakade athi lokuthi nayo le nyangeni ukhuluma ngalokukholwa ukuthi ukholwa mbamba nakufika umphathele tinshonyana takhe naye njengasisi wakho lenenze naye umphathele tinshonyana takhe naku mfana make naku asigqoka sambe sasiyakala zibani semeshameshiye ngetidziyana tena hayi ukuthi wena soyamklasa ngoba unuchamuka edolobheni sogcobisela amafutha ka-SPF soyabonakala nje wena mufake phela naye intweni intala khaya ticala la tigcina la awadi ngoba wona bofaka imali ngamobile manje lifile umfati weteka uyalima noma ngaba ulima your presence kuthi nje namhlanje ngithathe weekend ngiyathi sebayavuna ngikhona yebo Gineza Nkosi yami wanzima nje ngikhona ngidela ekhaya baba sebagathini cha namhlanje ngidoniphekela upheka ibreakfast upheka ilunch yabantu labasebenza khona labasensimini ulimile ngalendlela leyo hayi kuthi wena nje usiqhuqukisa sedolobheni mina babedala wami ngendlela bekangithanza ngayo wangipha umhalo wenzawo ngihle ngibabalisa ngithi mina donke leti nsimi leti damba bekude bekangangiphi kona ngabona ukuthi mina kulima vela ngikukhona ngikwadi ngeke futhi ngiyabona vele ngeke ngize ngikukhona but ngicabanga ngathi kukhona indlela lengalima ngayo ikhona imali lengayigubhela ngakhona phasi ngaya kahle kubabe Gineza hayi ngekukhukhumeta lamalaza hayi ngoba mina ngihola kakhulu ngoba kunani ngoba kunjani Gineza lo mphofu mina bengibona Gineza bengicela baba lapha ensimini hayi lombila mningi lekhaya uyabola mina bengicela sifane silimele ekhaya thina lapha manje sigubhele phasi le mali sithi sasikhulile sikhona kubona nathi siphile ukhuluma ngani yini mfana bengicela Gineza manje sifake izindlu nje bantu batadlalela le babe neligede lawo ini ngilokho lokushiwa kuleli Bible uthi wakhe yeke mina ufuna ukungihlalisa nebantu mina cha ke Gineza kodwa uphela 2 years sona ucela ungendi ngemandla ungendi ngekusipha lada kude sibusiso lento leyo uthi de babelapha fundisa bababe bacale bafake eshelfini into leyicelako bathule angakuphendula na after 2 months musakudlaba musagabatisa ukuthi mina I can labo make laba basivulele basifundisa ukuthi umfati ude mina kuthi mina kukami la khala sicathulo azange sekube khona kumfati lo hamba lesini yebo kuthiwa galamdluli lana ke chakaba beginins akukhali sami isicathulo la ngeke ngithi ngoba sebangibekela ibala lami sakukhala sami isicathulo la ukwenda ngekuhlonipha ngiyacela thina Gineza manje sisi nje dludlule etodindlwana avuma umfula mthatha nayo indlela yami lengilima ngayo ngoba ngide amandla kuyensimini amen umfati loyo wetaka lelithethe iBhayibheli indvodza yakhe iyethembela kuye amen ukhuthele uyabhukula
afinyethe tidvwaba acinise tandla asebenze. Hawu yabayaba. Phela angisasafaka nalokhu la tandleni makesho ngakevuva lemadlebe. Angithi uyabona Mosa. Lapho ke sekude nhlobo ke angisakhoni ngisho kubamba ini. Angisakhoni ngisho kubamba ini. Konke sengisisi. Sisi. Hey! Makoti! Makoti akacinise tandla. Makoti akakhwice. Makoti akafinyete tidvwaba. Makoti isijwaba usifinyete nasemthandazweni. Makoti isijwaba usifinyeta ngisho kusenjetwa. Makoti isijwaba usifinyeta ngisho kukhonda abhukule simo singavumi. Uve kuthi nyalo ngiyabhukula la. Angikhoni but ngiyabhukula uqinisa tandla ukumisha inside. Hayi kuthi ngenteleni bantwana uzubhala tandla ubeka tinyawo coffee table uthi lethani bo babuthi bamfana ini makiJacobs kumbe yini. Makoti lo hamba lesine. Makoti uyafinyeta tidvwaba abhukule. Ubona ukuthi yatukula ukhuni bengifuna kuyenyangeni yebafati manje kunaku uyabhukula. Kuthi manje ngifike nami kunginethe into lenethe bafati enyangeni. Ngitobuya nami ngifanane nabo. Ngingathi nje bavile ngigulelwa ngumthana ngeke ngize ngidi umfowethu uyabhukula. Na ubhukula moya engcwele uyakusida letinye izinto awukhoni ngisho ukuthi khuluma awukhoni ngisho ukudisho utibona ukuthi lezinto leti tifuna mina ukuthi ngifinyete tidvwaba ngikhwice ngibhukule ngicinise tandla njengamakoti ngithi ngiyabamba la likhaya lami liyaphela but God ngiside ngiyabamba la ngicinise tandla ngiyabhukula ngiyasebenza ngisemthandazweni. Ngilona nasitha lesiceza likhaya lami ngilona nako ngumakoti lobukulako. Hayi lo bhala 4 hayi lo siyakoteni yena athi uya kumakoti festival. Nasithungisa thina siyakalozitha sijabulile ukuthi siyakalozitha yena uthungisa kwamakoti festival. Yena uthungisa kwaBushwa ubona ukuthi manje na parafini lawo. Futhi akwendi nalabalikhuni kwenda labethu bangalesithathu laba engejela. Ngoba uthi tena kawela wathi ngaphumula bosisikhwini. Ha! Ngafika lapha ngiyakhona. Akudlalwa la. Yabona la akudlalwa la. Ngeke ukubone namuhla ekuhambeni kwesikhathi. Bathi labo make laba lamendweni uhambe kube nelikona lolijikako. Uve ukuthi hayi nyalo ngijika likona nyalo. Angisasike njalo ngoba bengucabanga. Ngisakhoneni lelitsite. Angisakhone kuya kubafati ngiyabatshela kulesine sekufuna ngibhukule. Sekufuna kuchitha idvwaba lena seyingangami lena seyami lena isasiye bafati bangalesine lena seyami sayifuna mina ngibhukule. Ugule ngomntwana ebusuku ubona ukuthi ngeke ngishayele umfundisi sekufuna mina ngikhwicela ngibhukule ngilo nalesitha lesi. Na ungiyaba hey awukhona nokuchafuta nelicingo umfundisi umntwanami yey bhukula kuyiqeda idvwaba uqosha lidimoni kakho makubintu uvule lifostelo livule uthi ngithi phuma ngegama lika Jesu ngumfati uyabhukula ukhwicile ucinise tandla akasiya bayaba ngoba ungiyabayaba etandleni ungiyabayaba nasemoyeni utawuwiswa tifana letingafanele tikuwise ngoba ungiyabayaba. Wena konke nje kuyakulimata wena konke nje mina vele sengilimele mina vele bangihlebile wakuphi makoti ngathi bekade kimi angisabuyeli nje mina yey umfowethu ubhukula labo make laba ngeke bayekele kungakhulumi batawukhuluma lokukabi nalokukahle. Ngake ngathi ngifundisa sifundo ngalelinye ilanga ngimakoti kulesini wathi gogo Mju ufundisile nokuthula siyabonga mntwanami manje lesifundo sakho besinethishanju. Angithokusha umfula mdzala uyangikhuda uyangiyala utawuthuba wena uthi uyangicela ini usivile yena spiritual ukuthi lesifundo salomntwana singiso manje ushanjulela khona labashanjulelako utawuthuba wena bhukula uya eNkhosini
ngithi ndigqokele nengubo yami nayise siyaphuma siyahamba siyasontweni nasi babeginiza jika yena bona igqokile wena uthi wena yibonini kwende njani basitshelile ukuthi sekuvakashela idemon bukula ukhumbule ingubo uthathe lenye ungadvoba uthi angisayike nalesontweni ngoba kwacala nje uyanginyanyisa udongitshela ukuthi mina ingubo yami njani kuvakasha sathane lidemoni lifikile bukula ukhumbule ingubo ugqoka lenye ingubo ubuye ugibele emotweni nihambe niye esontweni ma ubuye ubhukule nakubita uthathe 2 days umthatha utaphinda uyayigqoka ingubo othi mhle kangaka so uyaphika selengcile leli demon belinivakashela ngoba sathane uyafika ufuna kutohlola ukuthi lo mfati walana tandla ticinile yini noma tiyabayaba matiyabayaba ubheksetulu ukuthi kwakunelikhaya lakaGininza laphela wafike sathane wakiphila italento yaphela ngoba umfati wakhona tandla takhe atikaqini akabhukuli akakhwici akafinyeti tidvaba alwe nesimo ngoba kunesimo longeke usitshele baba uve ukuthi lesimo lesi sami utativa kuphi wena kusugukhulile spiritual mawutawuhlenyiswa lidemon so uyobikela abafati kulesini ulwe nemvo uthi Jesu ngimbonile nala ungilwele naloko ngeke kuze kungehluli ngoba lo mfati uyabhukula unkolela ngomfana ebusuku uyacima ngibalisele uNkulunkulu nangikhetha convention ngise Jesu mfanami bantu bami bancane ngeke mina ngikhonele emfoleni wakhuluma ngeva la ngoba nakumnanzi kuhamba naNkulunkulu lokhuluma ngase ngiyafika Sunday sisathandeni washisa umfana lo mfana wami lomncane washisa wathi babakhe ngcono ngihambe naye ngihamba udasikhanze ekhaya ngabuya ngithiniwe ngathi angigezele wabila umthwalo abilela ukuthi uyahamba sasisemotweni simikisa iPH wakhuluma la wathi uthita wona ngeke ukhona ekusebentela mina ngoba abantu abakho bancane ngcono ngimthatha angithi ligcabi lakho leli ngakhala ngaphakamisa endle emotweni ngathi Jesu ngiyaxolisa Nkosi noma ngikuphi lokushoko ngicela kuwena ngiyaxolisa ungamthathi Jesu bengikhulunyiswa bulima wamangala Gininza shayela imoto ebusuku ukuthi ukahle sawangadi ngalo ngabhukula ngaxolisa Nkosini kasha kubeka ngumfoti lo yaba kodwa ngawothi thathela umfana wakhe ngoba mina ngibe ignorant manje umfoti lobhukulako akesabi noma bona ukuthi lena kutotest emademon uthi uyavuka ekseni ubathi lamangcoliso lana achamuka ku angishaya icingo mina ngibuthi bani ngithi ngegama lika Jesu ngisusele ndvo ngegama lika Jesu ngichubeke nekuphila ngiyabhukula ngiqinisa etandla angiphakamisa etandla mfundisi ngishaye ngithandazele sekunjani njani utambona ngani uNkulunkulu wena ukuthi ukhona la kulwele ngako solo wena ungiyabayaba umfati uyabhukula eqinisa etandla boma ke amen ufuna kufika kunele ekugcina 23 ngesawafunza muthe phela taka indvodza yakhe iyahlonishwa emasangweni lapho ingilenye yemalungu emsumbe khona babenza imanzi uyahlonishwa enkonzweni ngoba unalaGininza lomhloniphako angithi thina siyathi imsumbe nasemisebentini kuphi bathe bandleni amile nje babeGininza kubonakala ukuthi unesithundi lo baba ngoba ucela ukuhlonishwa ngilomfati wakhe lekhaya umfati wakhe umthatha serious umfati wakhe uyamatisa umfati wakhe umendela lokuhle ngaso sonke isikhathi umfati wakhe akamendeli lokubheka eceleni nakemela ngembili nje athi ngiyanibingelela bazalwane egameni lika Jesu bazalwane bayeva ukuthi kukhuluma indvodza ke yalo bathi indvodza lelulatwa ngumkayo bazalwane bave bahitele nje ungaseva kube ne-disorder nje ungathi indvodza yakhe yemfati lo umfati waza iyahlonishwa ngoba icele kuhlonishwa ngilomkakhe bathi wena nawuthethisa babembikwe bantwana nabantwana bathi nje hamba ke sobuyile ngabe utawuthini ke kubabe Nkosi yami aze nababa sabe kubuta ngisho indlu semotweni ngoba utamthi dla
uvela umucele sitfundi umucele sitfundi amen manje kuyafuna ukuthi laba simende lo mubu umfati lovila phako ngithi mina mawungumakoti imele lasibongo sakakho lamalaza kuthiwe nje ayingathi bonke bangibaba bayothatha le ngahoho ngulele bayothatha khona manje eHereford ngathi bayaphila labangala bangakamalaza umelele sibongo sakhe ekhakakho nakusenjento nje emabhodweni kuthiwa kuyabonakala ke ukuthi ha akafiki inkosi yami lamdluli hayi kuthi lamdluli utoti ichwayisa utoti ibukisa lamdluli uhlakaniphiswa ngilesini angekwathi nalokuditimisa leli bhodo lelikhulu but ngifika ne-order hayi kuthi ngingati kakhulu njani ngifika ne-order ngiphethe imikhona yami ngiphethe tindvangana teteacher ngiphethe ti-wrapping pot ngiphethe ama-in sengiyabanika nawo sebenza ngalokhu nalokhu sebenza ngalokhu sesiyasebenza umsebenzi usuyaphangisa sona sengine-order nje ngoba mina ngifundisekile kulesini kuthiwa lamdlula unjani njani ngimelele sibongo sakithi amen manje lo taga ubani ngicela sifunze taga 12 verse 4 Stobe sesiyavala asishumayelani sine kuboma ke siyafundzisana lo funa livesi lekungena phasa litafula ukhona umfundisi babeguli amen taga 12 verse 4 umfati lolungile ungumchele wendvodza yakhe kodwa lo ihlazisako ufanana nekubola emathanjeni ayo umloyo make nje sekatibude ukuthi ngabe mina vele ngingumchele yini kubaba wakami makangasekho baba wakami ngingumchele yini vele kubantu bami mina ngingumchele yini vele kule ngiphila nabo vele gininza ngasho yini ukuthi kuba ngithatha ngalamdluli ngabe akunje noma gininza ukufa umbolisa emathambo bama ke wami levele inkosi lesibitele ukuthi sibe yimchele yalabo babe bethu ikakhulu ukuthi bama ke bobabe babo laba ku leadership asingaba confuse bobabe sibatshele tindzaba letingeke tize tibaside ngoba thina tindzaba sitati kakhulu amangale babeginenza sikefa sofute nginto enjani ngoba mina lo make lokufuna ngimthandazele bathi mina sengimtshela ukuthi lo make lona unjani njani lo make lona unjani njani ungumchele yini gininza vele ungumchele yini kulabantu bakho kuba abantu bakho bathi bomake bakhona bonke bathi kude lofanana newamake wamake noma nini man wamake noma nini noma uyabolisa bona labantwana uyabahlazisa awadi nje ukuthi ubhica ini uyabakhetha kona nabo labantwana ukhetha lo letha kakhulu igrosa lomunye umfuni lomunye uyadzakwa lomunye unjani vele wena njengamake yini lo iphisela abantwana bakho ekhaya labantwana bakho ubaphisela lokuphilako noma ubaphisela bumunye ungumchele yini kule ndvodza yakho noma wena uteketisa bakusukela ekuseni lize liyoshona nebafundisi labashisa kona laba benzako batiwa nguwe uyabakha yini labantwana noma uyababolisa vele ukuthi nalokusinziswa bangasasinziswa ngoba wena kude indzaba yelisondvo longayiteki ungumchele yini vele la kulabantwana ungumchele yini la kule ndvodza yakho kuba indvodza yakho ingasho ukuthi lamacala atekiwe wona but makomesakekho la kulamacala lawo nihlebe nikhulume ngaWhatsApp nikhulume ufake naku-loudspeaker ekhathi emotweni athi umfana ukuthi bomake ngiyengibabone namake ngosikhona bente ngathi bayavuselana abevani labantu labo labangithu bese uthi lo mfana utawusinziswa sitawukhipha bo-520 size sihane kunetintfo letingadzingi kuthandazelo letidzinga sitende practical leli vangeli siliphile sibe ngumchele la kulabantwana umfundisi umhlebe usuke lapho uthatha umfana uthi akayomthandazela amangala umfana ukuthi uthi angithandazela nginomfulo abanzako
ifoni ukhuluma nabangani bakho uthi uyabanza ke loyo ngabe bamshintsha nini bese sothi thina sibuyela sitothandaza sithandazele kusebantu abakhabendi kahle abahambi kahle abendi kahle nguwe ufake kubole mathanjena labantwana bomake wami asebeni ngumchele manje thina bomaketela bethu sinithanza noma nisikhetha basikhethe bomake uve ukuthi yakulomake uyangihaga yena but imandi le hug imandi le hug sisendlini yenkosi imandi le hug uyangihaga yena but uyengcisa nje ngoba kwathiwa la kuleli sonto kuyahagwana lobuka laphashane uyabuka ke labantu abamthina nje sasinema teenagers uyathi ukuthi nabo ke bomake gule namake sebayatendisa ngoba bavana ungivile ngikhuluma na teacher xolile ukuthi phela loyo unje bese uthi lo mfana kasenziswe Sitapha ukuthandaza sisibalenze etshwaleni ngaso sonke isikhathi ngoba asikabi ngumchele asikayidisplay ilendvo kahle kulabantwana labantwana kufuna bathi nabasibona sithwele imali enhloko mina my boy uyabuda athi yemake nasenithwelele imali enhloko nisuke seniyithweleleni kufuna ngimchazele as young as he is kuthi womntwana nami ukuthi le mali ngumthandazo wami njengemfati lengumnika isambi kaNkuluNkulu ngingathi nje angisekulabo make bafuna sendele lento leyo awadi nje nami mfana wami kungibhora kwani lento leyo ufaka ini kulomntwana sikhulumene salimatana sangabe ngumchele sangabona sashaya situngeledana inkonzo yethu yangabhami labamfana bethu bahlede eBack City bayabuka botsotsi benkonzo bayathi ngoba bamake ungivile ngihleba namake egudi ukuthi sangithengele imoto le utambona nasibani sotayithenga sasiyacela sikhombithana thina sodvana bantwana bahlede eBack City bayabukela ngasikhathi mina ngingimakoti ngingimabhalane welviki ngaleso sikhathi leso bekudume ukuthi bantwana bebaya eSouth Africa bayawona matric ngiyambonga uNkulunkulu umfana bamthethe South Africa ngiyabhala ngiyambonga uNkulunkulu umfana sebamthethe South Africa ngiyambonga uNkulunkulu umfana nalo so nawe soyafuna noma kungekho ukuthi newamane aye South Africa wasukuma gogo mathe wathi no moya lomubi moya wekhompyutha awulungi kwaphela kwasinyanga ngoba kufuna kube nebamfula abadzala abadawuva ukuthi sekunebuhlava sekunebubi nyalo thina sesikhompyutha ngalabantwana bamreginisa nje bona ngoba sebakhulile senebantwana laba abadzala athangathenga i4x4 sengifuna newakamake ngwayithenga aba bathumphana kamakesho imake mayimneti imali atihlangana kungungeli mani uthi ithenge bo kagininza sebanayo ithenge bo nambata ngibona ngehla ngisinyikinyiki labantwana bayabona ukuthi bayakhompyutha bamake sasikhompyutha nangalabantwana nangalokufunza sikhompyutha ngalabantwana nangalokusebenta ukhona lento engakhuluma naye ngimkhaza lawa la ngeke ngisho khona ngithi lengujabulela kosisi uyakhonda nako lokumnanzi wathi make ngabalekiswa ukuthi lena make nje kuthi nje kulesini ngiyambanga uNkulunkulu ukuthi umfana wami sothenga imoto ngiyambanga uNkulunkulu ukuthi no yabalimata labantwana asebene ngumchele akathi wakamake khona akathenga imoto ngimthandazela wakasho ngakuthi naye mana abe nayo wami sowuqala umsebenzi eTaiwan newami sengifuna ye-India newami sengifuna ye-kuphi no asibene ngumchele bakhulile labantwana bayasibuka bayabona bayathi futhi bantwana bayathi ukuthi bamake namake nagogo abendi iqiniso bayatendisa bayapretend esontweni bapretendele bazalwane uthi utawusinziswa yini loyo mfana ningumchele yini kulamntwana esontweni yamthanami hawube mthanami koti wami koti lakhe hawukoti ekhaya kubukwana lo mfana loyo Jesu utamfuna yini ngoba unugicika la uthandaza uzushaya intandla ucacathe but asiphile ekhaya ayikho sitawuthandaza sibalanze
sizochitha igangeni ngoba kuhluleke thina emakhaya sangayidisplay sangayiphili sangabi umqhele sababulala amathambo sabavodloda sabacaca sabathi nya kodwa kasiside abazalwane sithanza nembamba ike yabakhona lento mina ngingifakazi gogwami ngibatshelile kwaluseni bakhumbula ngathi ngiyakhumbula mina nime nagogwami malume wami bamgwazela se-ICU wanginika lishidi gogo wathi hambe kwaluseni ufike unike bomake khumalo kulesini bafike bathandazele lamashidi besiyowaletha eNazarene ngafika ngabanika ngememnyango angithi gogwami bekafaka lento yokuthi iyaphila lento lelapha kulesini ngememnyango bangena bomake balithandazela lishidi balithandazela bacatha bangihlaba emnyango ngagibela ngaconza eNazarene ngalimikisa waphila malume waphume e-ICU beyikhona lento inelithando hayi namuhla sasithi asekabone asatimshaye asakeve nje asatimshaye wakuphi yena lo makoti asatimshaye nje asatovuleka la ngivaleke kuphi kuke kwaphila kulesine kuke kwaba kamphilisi sibancane sibuka bafike nabo makesho ngekuseni kaluzitha bathandaza basekuseni ekuseni kuningi itifo letivalelekela ngaphasi kulokuseni but godi lofunza kuyabona kuthi basekuseni kunani kuke kwaphila lana namhla siyasiyogoyogwana ubone ukuthi ayikho lento labantwana bayasithayima bayasibona mina nje malume wami lo watiko ukuthi waphi kwathandazula bomake bangalesine emashidi uyathi nje ukuthi hey mshana senilekota yena ngakufakela imali mshana seneleka lozithi uyathi kwamsita lemvo kwamphilisa bakho bangathini bangasho indlela ukuthi le nto yamake yaphi yaphila noma make nabana bevani make sokhutshwa nguzibani bani make sekunje bamake bami asebeni ngumchele kulabantwana asebeni ngumchele kulamadvodza singababolisi bobabe ngetindzaba letingakadzingeki thina njengabomake kufuna sifike nabo ekhaya ezulwini singababolisi ngetindzaba letingakadzingeki singababolisi bomakoti tsandzanani nabomake tala uthenze noma uva ukuthi akusavumi ngoba maketela bayathandela shukela basikhethe uve ukuthi makuthanza lasibani bathi anginandzaba nama ngisonzele akusho ukuthi sale ngihamba ngikhethe batukulu maketala babone nebantwana ukuthi gogo uthanza bakalazi babani bantwana labethi intfombi bahlala la ungumchele yini umgogo longumchele yini kulabantwana bathini bantwana sawufile gogo sike safelwa ngogogo nzabuke lokho labe bandleni kude umfana bekede livesi lagogo wakhe lalitshelwa ngogogo wakhe wamfana noma kude uyambona ukuthi lo gogo bekabandi bekaphisa info le right la kulabantwana ngangumchele bekangigogo lokahle wena bathi umgogo wasibani abe umgogo wakhe asusho gogo wabane mani sebe ngumchele kulabantwana lento seyifake babancane sebe ngumchele ngoba sidawubudwa ngake ezulwini inkosi enibusise siyacela ukuthi sithandaze makesho ngasithandaze hayi asithandazeni bazalwane asithandazeni nalo muntu athi hlole nami ngithi hlole nami ngiyathi hlole angathi nambe ngathi ngaze ngikhulume ngithi asakhuluma nami ngicela utshelile wathi lokuhlanganyela kusedibhini sinamakhadana lidibhi lishintsha amakhadana manje sihambe endlini yaNkulunkulu sesinemakhadana sentwa kungahlanganyeli